Karbi yang long job scam alam ki ge akini ga lilo pachu he jong ta education department long that pasati char tum khan kan bai pon hota la pusan alam ki yang klang non le thota soil conservation department long la pusan alam ki nang klang pin budam sinan ke dam tang aninkan 11/9/2020 aninkan soil conservation department pen isi junior assistant apos kapaplen phan advertisement call pon lo bon satame isi ning duk meme alam na ke lapu hen lo so advertisement on kapaklan manga apos isi vet bon satame api appointment letter ki pihut bank ke additional director Mr. Siadas Bank Joy Pen bahini aphan appointment pi dat lo lasi langgam no putante blake isi corruption det kali lo alang dike suri karbian lo risu ejang apharu kacho jo rason si mandal lasi labang so puthak a hok per kang sai lo nang ji pura gili ke dam tang 23/6/2021 mate pachu last month lo nili di police station lo isi FIR pidamit lo FIR number bang ke 161/2021 lapen police atum accused person mate additional director Mr. Siadas Khan under section 420 IPC atem pen alam dikhan charge pon la se true nang litum esteem media hen pen chuning ni kang tung bang ke kabinong rat chuning kang tung nang la puhen lo je la puson ajutang lang nu doko ka joini si ilitum akorte injeratum ang tandam nang ko lasi labang su putha ilitum voice respect nang jong si ilitum voice respect ulatang te ilitum mo isu sa kami labang su jutang nang dun thor policy labang su putha ke fight back nang ji kisi nilihin kanang tum han ang chuning dipatikin junior assistant apos isi boreng hoy ke papleng phan advertisement di call labang ke last year 11/9/2020 si call pon lo Kuan apos isi junior assistant on sa tamia si appointment ki pihut bang ke additional Mr. Siadas Bank additional director Mr. Siadas Bank Joy Pen bahini kan iswer apos on bahini kan pidam der lo kasi langgam pulotan le corruption det ko lo alang ke suri karbin lo risu ejam aphalu so ne jojo de athi jong si alang di apos kapapa pontu po alang rat ahong jai no paklan boson te ubi kimi mate yo datum labang so post ka jojo don anso se effort pidun ji polo bon sa tame non apor ke o apos ba isibang deep joy ma ubi kimi atum ka aning bidet ason si mander la Manila Siadas Sangkong PM CM dong cerap untuk po. labang le chini unde muthe under his signature madalang di kan sa punang ko